Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, baraka, salama kita pada salama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki acara inti, yaitu hikmah maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh Nagurta Ustaz Kiai Haji Kamarudin Sa'na SAG dari Sengkang Kabupaten Wajo. Kepada Lena Gurta dengan salam. Rilalat tubuna semuanya mempunyai makna. Yenarona kiasan rahmatan lil alamin. Kata kolalana riwayat ero kempona hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepangi ko kudai yang kakero kampo ya sawat di kudai antara Mekah dan Madinah madekai Nabi tak jadi sapa ni te girot di engka pak balu dadi dia kagak naruntu engka na gubuk-gubuk kero jadi tama ni kero damita akada engka gatu dadi tak akada dia kagak kasih metalad dan ni denang kato minu dadi akada kajet do bembeta nasa tita ni makojo-kojo dia kagak ya jadi ero nabita na cafu-cafu bawa ero bembe menang katapo macomo detar na cafu-cafu ero bembe menang katapo macomo si komana cafu-cafu na pesu dadi na ya laki nasa tero-tero lancar pada ninu mana ni rote nampak maka dia alap ya tero-tero eta tarote sesa untuk idik sekeluarga jadi limana nabita itu rahmatan lil alamin bembe makojo mancaji macomo bembe denang kena sudadi na mancaji masudadi jangankan limana benena sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ria senge Ummi Salamah kadir surona Allah Ta'ala kanang kana leu-leu turun pali pusatna malaka kain ya malaka kai di makadaki handu-handu pakem pusatna ternyata pusatna Nabi tak luar biasa wangina pusatna sendiri luar biasa wangina ya, nareko ya cenya Nabi dia kagak rumus nama ke dalam mawangi pusat sampai engka dua telu to pandrita selidiki wih ya na selidiki ramping kiro guruta tegi romonro we cemena nabita apa iru nabita rahmatan lil alamin sedangkan pusat nama wangi malah engka narampe guru almarhum ke Haji Muhammad Harisa iru nabita koma pedi ului dia bekam na pesu darana tapi dek na melok macare-pacare pa na tariat tarongi na taro ni kesedek na liwuran na tapang kemana sahabat tama taliwat dekana nalay jadi lo moto mani nabita kada tegil lo kue darakue kada sahabat daraga nasa engkau tariat tarong maka isurona Allah Ta'ala wasamma tu bepa jawi inungi iya jadi sedangkan kemenuru idik najisita tapi nabita itu pak memang rahmatan lil alamin pengeramo paro napo guru taro akada ni nasa nabita napo dangir sahabae si campur ni daraku si bawa daramu pura dekna tu nagis saitu bummu api renaka gitu ate-pete pegeman na bawa nabi tena parakai repacu kuru ero
kurang pengen ki mana yewe sare kwamang iti makada ki nabi tecenya palit to biasa supaya matadde makada milu yak keciri nabi ta jadi nasalidiki to pandritewe tegi monro wai furewe na fake cemme nabi ta apa yana palimega kedua cemme sieso selama 60 tahun lebih umur si agar roegana nasalidiki tegi monro nasalidiki iya apalagi kita apalena makada ya anu tu biasa guruku bae rio pasadi guru hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sadidul hayai Nabi sallallahu alaihi wasallam wattawadu merendah diri dia nama bangka Nabi tak dia na sombong Nabi tak contoh kau tudang Nabi tak dia na melo ipaling onrona si sako si bawa pakere iya artinya itu na melo gimana sedangkan Nabi tadi nama bangka menang kayak di loma bangka ita pusi polo bawang ngesenge lele ni modele aga Nabi tak Rasulullah surono puang Allah Ta'ala iya atanna puang Allah Ta'ala dia nama bangka kojok ke si bawa sahabat apa ya ropal bira roriolo nare kojok kai toma tandre we darajana ita riolo tuh itin rosi nih ada kiri ada kanan tapi nasabak Nabi tawadu merendah diri agar napoe sahabatku idi mana na loyolo kede sahabat suruh Allah Ta'ala ni kana monrita saja na gaga monriko engkau mau malaika engkau malaika jadi luar biasa Nabi tak kasedi guru taro rampe kadang ke sahabat nasa pawi makada andai kata janya bau mawangin nasurona Allah Ta'ala nade niris pasilengan tegaro Nabi Muhammad tega toro pakere ya berbicara masalah pakaian Nabi tak janya solidna pakaiannya tapi fungsinya janya solidna kendaraannya tapi fungsinya unta nyarang himar terkadang Nabi tak namu himar menorato dena kada unta pak dena kada nyarap pak himar apa ke pasi ibawe rotalwewe himar nomor telu dan kada Nabi kak harus mapakwe jadi merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pantas yero sahabai kong kamelo na pego makutana yolo ko Nabi ta isurona Allah Ta'ala tapodaki maka damagay kamana ya samatu cocok padahal canya pale anu cocok ipigaw Ure Nabi sallallahu alaihi wasallam itane ko sahabat ya Rasulullah mahakul jari ala jarihi surona puang Allah Ta'ala tabiri teyaki meh secara kecil saja dia bertanya kedaga tolong aku tenang agar kira-kira apun-apunanna yewe bali bolaku ikoyai tapodaka aga upego lori bali bolaku na furio puang Allah Ta'ala na pojito bali bolaku apa kamana na poji puang Allah Ta'ala tapi na cecca bali bolaku atau kesebalina na cecca bali bolaku ana poji bali bolaku tapi na cecca puang Allah Ta'ala tapodaki yero tewe mape bali ni Nabi tak nasibai dua talu pape bali dalam hadis panjang tapi dia tahu ni kerampe mana ki saya sana kade Nabi tak in marida udah tahu
na pojila datu fong Allah Ta'ala na pojito tu ya robali bolata na reko masam-masamangi loki mitai. Ternyata betul na pojito nga tu masamangi ke loki mitai. Kabiasa roto na kena corona na tinelora loirita na pay kasi nasa magi na di man nagalomita ita ki kada di na chucho na kan naki corona so way makalalis at di gaganasa lopay ita taro sabi reja makata do talungas ni di gaga ni ang kalinga makada masam-masamangi nampa kilomita kada bay mana tala kilomita ka Mario itu to malasay balik ke kilomita Mario to po ng Allah Ta'ala onroryo na po ng Allah Ta'ala na rekotolomite to malasewe nasa nabita nigi tau lomite ito malasewe rielekelee yetu ajok kangen na pada na rekojok kelo risuruga yetu tawe ditaro betul na ada jok kadecing pada tu nareko jok kalau disuruga gangkat tudan nareko tudan ni nasa nabita nareko tudan ni tu tolomita to malasa naturungi ni pamasih ya turun ni pamasih na puang Allah Ta'ala rigau engkana 70 malaika meladuangan 70 malaika meladuangan ki sisam mi karo neladuangan ki de neladuangan ki gangka arawing jadi mapa mulai relate neladuangan ki ro malaika angkan neladuangan ki nak dampang ki pong Allah Ta'ala angkan neladuangan ki na masay ki pong Allah Ta'ala angkan neladuangan ki na pabaraka ki pong Allah Ta'ala buy malaika mapamula ele laturawi meladuangan ki na rekoloy mitay ri arawingi pada na rekojok kajok kelori suruga gangkat tudanna na tudan ne rotawe mite to malasaewe iturungi si 70 malaika meladuangan ngigang kaile terondoriono po ng Allah Ta'ala ro 70 malaika na suruh meladuangan milo sa po ng Allah Ta'ala malaki tapi nategaskan malaika yang mendoakan nareko malaika meladuangan ki wih luar biasa na sedangkan tau mi meladuangan ki Mario ki seding 3 kilo lo baranti mamagi-magi tu di tasalama lo lesu besu mangane sa di papen na dinge padahal siaga mi seddi mi to men la duanga ki 3 kilo joka lo tanah marajaewe wah tapa seddi masigi mamagi-magi tu di pada salama mana ki padahal siaga mi seddi mi masigi 70 malaika ya de enang kana pego dosa de nang kana pego tasalang mangolwaki rifong Allah Ta'ala de to na si di mi manne apa mule ele latu rawi apa mule rawi latu ele luar biasa